Uvaženi gledalci, dobroveče. Vi pratite književnost Istorija mit. U večerašnjem izdanju emisije, na moje veliko zadovoljstvo, autor koji je pobrao sve simpatije čitalačke publike kako u Crnoj Gori, tako i u regionu. Svoju promociju knjige Gromoglasni šapat započeo je upravo u Podgorici. O ovom dijelu, o utiscima, o konekciji sa publikom i o svim daljim planovima ove večeri razgovaramo sa mojim i vašim gostom, a on je Josip Milanović. Dobroveče i dobro nam došli. Dobro večer, hvala na pozivu, hvala, zadovoljstvo biti gost ove sjajne emisije koja posebno ljubav njeguje prema književnosti, tako da na moje veliko zadovoljstvo jesam ovdje i još jednom hvala na prilici. Hvala vama što ste došli iz Bosne i Hercegovine, nama prijateljske i drage, i hvala vam što širite dobru energiju i ljubav prema lijepoj riječi, a rekla bih i prema emociji, prema svim onim ljudima koji vam uzvraćaju i koji očekuju od vas interakciju i savjete, pomoć u svim sferama njihovog života. Pa kažu, ono što daš uvijek duplo ti se i vrati, tako da od strane svih tih ljudi koji mene prate i podržavaju dobivam stvarno jednu neizmjernu ljubav i mislim da nema drugog načina nego da takvom istom ljubavlju sve to vratim. Tako da ja uživam u tom odnosu, uživam u stvaranju, a još više u dijeljenju sve te emocije, svog onog lijepog osjećaja kojeg stvaram i kojeg dijelim s ljudima. Jedan ste od rijetkih autora koji na takav način, a govorili smo i uoči početka emisije, koji komunicira sa svojom publikom. Vaše promocije nijesu klasične, vi dajete upravo ovo što ste rekli, emociju i publika to prepoznaje. Kako je bilo na promociji u Podgorici? Kakva je podgorička publika? Pa jako zanimljiva, jako interesantna. Dakle, to je moja prva internacionalna promocija. Nakon svih tih lijepih emocija u Bosni i Hercegovini, 12 promocija održanih. Ova prva internacionalna mi je bila malo izazovna u smislu jer su mi odmah rekli pazi se publike u Podgorici, zna biti onako malo kruta, ne voli pokazivati pretjerano emocije, a ja znam da se na mojim promocijama jedini uvjet je da pokažeš emociju i onda u nekih prvih 5 minuta ja sam već vidio da je to, da je siguran teren, da mogu biti u potpunosti ono što jesam bez da budem negdje oprezan u smislu izgovaranja nekih rečenica, dijeljenja nekih trenutaka iz svog života, tako da i plakali smo i smijali smo se i grlili, uživali u sat i po vremena koliko je promocija trajala. I taj trenutak kad nakon promocije svi ljudi dođu da vam čestitaju i da vam se zahvale, zapravo negdje i najvažniji, najključniji trenutak jer su ljudi bili oduševljeni i već sad razmišljamo o nekoj novoj prilici promocije ovdje u Crnoj Gori. Da je vaša knjiga Gromoglasni šapat doživjela nevjerovatan uspjeh i to čini mi se, ne mogu reći preko noći jer je to nastajalo i stvarali ste dugo, ali u vrlo kratkom vremenskom periodu potvrđuje i činjenica da je Gromoglasni šapat dobitnik Oskara popularnosti za najprodavaniju knjigu u Bosni i Hercegovini. Tako je, po prvi put nakon 26 godina koliko taj muzički događaj postoji, oni su odlučili negdje dopuniti sva ta silna priznanja i nagrade raznim umjetnicima i evo Gromoglasni šapat je po prvi put dobio jednu takvu nagradu, jedno takvo priznanje i bilo je nekih trenutaka kad ja razmišljam možda je vrijeme malo da prikočim, možda je vrijeme da malo stavim negdje točku, razmišljam o nekim drugim stvarima i onda se dogodi jedna takva nagrada, jedno takvo priznanje gdje onda mi bude vrlo jasno da su ljudi prepoznali tu iskrenu emociju, ne samo ljudi koji mene čitaju i prate, nego evo ljudi koji organiziraju jedan takav veliki događaj. Bilo je zadovoljstvo zapravo biti dijelom tog Oskara popularnosti, biti rame uz rame sa svim onim umjetnicima koje ja pratim i znam i poznajem, slušam već izvjesno vrijeme, tako da stvarno jedno zanimljivo priznanje, što do sada nitko od pisaca nije dobio. Jeste li očekivali to? Nisam očekivao, dakle, meni su samo u jednom trenutku rekli kao ti si nominiran, dobro, ok, šta dalje? To znači? Šta to znači? I onda su mi samo javili Josipe, dobitnik si nagrade, spremi se, tad je događaj, dođi, šta trebam raditi, kako se ponaša na takvim događajima, da li trebam odraditi neki govor, pozdraviti sve te ljude prisutne, jer svi pjevači kada dobiju Oskara otpjevaju svoju pjesmu. Šta da ja čitam svoje tekstove,
ali evo dali sam priliku da se obratimo publici i da se opet negdje podsjetim koliko sam još kao dijete koje je htjelo upisati Akademiju scenskih umjetnosti, biti jednog dana glumac, a kad želiš biti glumac onda sanjaš da imaš i Oscara negdje u svojoj toj kolekciji. Nisam osvojio tog hollywoodskog Oscara, osvojio sam Oscara popularnosti koji je meni puno vrijedniji i značajniji nego taj Oskar kojeg nikad u životu neću ni osvojiti. Kada sam vas pitala jeste li to očekivali, nisam mislila, uopšte nije aludirala na kvalitet vašeg teksta, nego sam mislila na vašu interakciju na društvenim mrežama sa vašim čitaocima i čitateljkama, da budem precizna. Više čitateljki, tako je. Vi ste naime autor, ili se tako kaže autor Instagram profila, odnosno stranice Pisoj, koja svakodnevno broji simpatije, nove pratioce i komunicira sa publikom. U tom smislu sam razmišljala jeste li očekivali zbog sve te podrške koju imate na društvenim mrežama. Je li ona važna i da li ste se upravo uz pomoć te stranice približili čitaocima? Pa jesam zapravo. Ja mislim da ljudi ne bi ni znali za mene da nije te stranice, da nije te moje odgovornosti koju ja pristupam kroz svaku svoju objavu, kroz svaki svoj tekst, kroz svaki svoj story. Negdje uvijek potajno ti priželjkuješ neku nagradu. Ne želim sad da zvučim preskromno, nikad nisam ništa priželjkivao da osvojim. Da jesam, nisam razmišljao nikad o Oskaru, ali sam znao da imam toliko jaku publiku, da imam toliko velik broj ljudi iza sebe, da će se sigurno nešto u međuvremenu pojaviti, nešto što će potvrditi zapravo sav taj kvalitet i tekstova i mog odnosa i svega ostalog. Ja moram naglasiti da je prvi taj tiraž i da knjiga stvarno nije preko noći, ali je zapravo za jedno vrlo kratko vrijeme postala popularna zahvaljujući Instagram profilu, ljudima koji me prate. Dakle, ja sam u roku 24 sata imao rezervaciju 2000 knjiga koja uopće nije otišla u štampu. Ja sam samo ljudima najavio, hej, ja izdajem knjigu, 2000 ljudi rezervira knjigu, ja ne znam ni kako će ona izgledati. To nam vraća nadu, oprostite što vas prekidam, to nam vraća nadu u čitalačku publiku savremenog društva. Jer negdje smo, čini mi se, posustali i s vremena na vrijeme zapadnemo u krizu ukusa, ako se slažete. Pa, baš je dobar izraz, svaka čast, definitivno. I onda je potvrda zapravo koliko ljudi žele čitati, koliko se vraćaju čitanju i koliko mi moramo biti vješti u prezentiranju i predstavljanju onoga što radimo i stvaramo. Promocije su živi dokaz da nama treba jedni takvih večeri, vrlo emotivnih, vrlo iskrenih. Taj tiraž koji je rasprodan za 10 mjeseci od 4000 primjeraka je opet pokazatelj da možemo doći do onih ljudi, da su ljudi željni držati u papiru jednu čvrstu i snažnu emociju koju mogu nositi sa sobom i vraćam se opet na tu ulogu društvenih mreža. Ja sam 5500 knjiga prodao samo zahvaljujući svom profilu. Dakle, moja knjiga nije bila u knjižarama pa da ja mogu reći ok, ja sam se promovirao, ali su ljudi odlazili u knjižaru. Ne, sve je išlo preko društvenih mreža. Ako ih pametno koristimo, da nam dobro mogu donijeti. Moram se nadovezati na vašu priču pametne upotrebe društvenih mreža. Ovo uopšte nije promocija, niti ona vama potrebna. Vi imate sasvim dovoljan broj pratilaca i na Instagram profilu i na Facebooku, tako da htjela sam ovom pričom da podstaknem sve druge koji imaju toliki broj podržavalaca na društvenim mrežama, da poput vas iskoriste tu vrstu popularnosti i da, ugledajući se na vas, pomognu onima kojima je potrebno. Vi ste naime iskoristili veliki broj vaših pratilaca i organizovali ste humanitarnu akciju, vi ćete mi bolje to objasniti, da obezbijedite dom jednoj porodici. Tako, ja sam se zapravo pridružio jednoj humanitarnoj organizaciji iz Mostara koja je prije toga imala 101 drugu akciju prikupljanja novca za izgradnju obiteljskog doma u Mostaru i onda je moja promocija bila negdje finalni zaključak svih tih promocija i svih tih humanitarnih akcija koji su zapravo oni kroz tu organizaciju Pomozimo i u nevjeri radili. Ja sam osjetljiv na takve situacije, osjetljiv sam na takve kategorije, ne samo u izgradnji doma ili nekih sličnih stvari, nego evo čak u posljednje vrijeme sam shvatio da petkom sam kod kuće, da ne radim ništa, pokucao na vrata udruženja koji radi sa ženama oboljelim od karcinoma dojke i rekao ja želim volontirati, ja želim pokloniti svoju ljubav prema plesu tim gospođama, na što su bili šokirani, to nitko ne radi.
Dakle, ljudi žele biti plaćeni za bilo koju Da, poslovnu aktivnost, nažalost. kamoli da nam neko dođe volontirati. Negdje mislim da je to moja misija, da je to moja uloga u ovom svijetu. Ako već govorimo o emocijama, ne želim samo ostavljati riječi na papiru, želim i dijelima pokazivati koliko vjerujem u tu pokretačku snagu, u tu motivaciju, a onda s druge strane taj prostor i na društvenim mrežama. Ja ne želim da me neko svrstava u kategoriju influencera, a da radim neke stvari koje nisu potvrda da je to dobro. Ne mogu voziti auto i koristiti telefon i snimati storije i govoriti ljudi, ja sam influencer. Kakvu poruku šaljem mladim ljudima koji nas najčešće prate na društvenim mrežama? Sjednu u auto, upali telefon, snimaju se. To nije dobra poruka i moramo glasno i jasno govoriti o takvim stvarima. Tako da, nekad je meni to opterećenje u smislu, aha, ovo je super, ali ne smijem objaviti jer znam da će se pogrešno protumačiti. Moram biti vrlo oprezan, moram biti vrlo osjetljiv. I odgovor. Tako je, imam rubriku tajni koja je vrlo zanimljiva svim onim ljudima koji mene prate. Dakle, ja pozivam svoje pratitelje da mi otkriju tajnu jer znam da je veliki broj ljudi u našem okruženju koji nemaju kome reći ono što ih brine. Tako da i s te strane što dobivam od ljudi, uvijek naglašavam, nisam psiholog, nisam psihoterapeut, ja sam tvoj prijatelj. Ali su ljudi prepoznali tu iskrenu emociju koju nosite. Šta ste postigli kreiranjem te rubrike tajne? Spasio život. Spasio život djeteta iz Crne Gore. Dakle, majka koja je živjela u nedovoljno sređenim odnosima, koja je ostala trudna i htjela abortirati dijete i meni javila, sutra imam zakazan termin za abortus. I ja sam bio šokiran prvo da mi neko takvu tajnu iznosi. Na sve druge tajne uvijek imam neki odgovor kao prijatelj, ne kao nikakav psihoterapeut, psiholog. I kad sam komunicirao s njom, odgovor na njenu tajnu je bilo svi ljudi koji mene prate, u ovom trenutku molim vas pomolite se za život majke, život djeteta, pa evo nek dragi Bog odluči što će biti s njima. Na tu tajnu sam ja dobio više od 200 poruka ljudi koji su mi rekli daj da ih usvojimo, mogu živjeti kod nas, što trebamo uraditi da se spasi taj život. Imamo 15 godina problema da ostanem trudna, ne mogu prihvatiti činjenicu da neko želi uskratiti život svom djetetu i ostalo. Ja sa njoj prosljeđujem sve te poruke, razgovaram, na što ona meni govori dobro, odgodila sam termin, iću sutra, preko sutra. Nakon toga ja sam i dalje u komunikaciji, s njom ona govori Josipa, ja neću abortirati. Kako se vi u tom trenutku osjećate? Presretno sa dozom opreza jer može me žena skinuti s dnevnog reda. Neću abortirati, čao, prijatno i to je to. Ja govorim, možemo se dogovoriti da svaki tvoj odlazak kod ginekologa šalješ mi ultrazvuk da ja znam da je beba živa, kako napreduje i sve ostalo. I nakon 9 mjeseci mi javlja, ja sam rodila Davida, hvala ti što si spasio život mog djeteta, što si spasio život moje obitelji. Dakle, meni u ovom trenutku ništa više ne treba. Ja da izgubim sve jednog pratitelja, dakle, spasili smo život jedan, ko spasi jedan život, spasio je cijeli svijet. Opet govorim, nisam ja. Ljudi koji mene prate, ljudi koji su se molili za njih, ljudi koji su negdje vjerovali u uspjeh pozitivan te priče i evo, zato sam vezan za Crnu Goru, između ostalog. Drago mi je i baš dirljiva, emotivna priča. Šta mislite, zašto je upravo ta pratiteljka odabrala vas da vam povjeri tako važnu i veliku tajnu? Pa osjećala je sigurnu zonu. Osjećala je da bez obzira na težinu te tajne od mene neće dobiti nikakvu osudu jer ja apsolutno ne dajem sebi pravo da osuđujem bilo koga na bilo čije postupke i negdje je vjerovala da će sigurno potajno proizaći sve ovo što je u konačnici proizišlo jer ljudi vide tu moju otvorenost, ljudi vide tu moju iskrenost i vrlo često ja znam reći ljudima što oni u tom trenutku žele da čuju. Meni se 100 puta dogodilo kad objavim neki tekst da mi ljudi kažu izvini, jel ti živiš sa mnom? Jesi li ti prisluškivo mene, mog muža, odnose koje ja imam? Jer u ovom trenutku si opisao moj život, opisao neku situaciju i ostalo. Tako da očito sam od Boga dragog dobio neki posebni dar da mogu reći ljudima što... I da razumijete ljude i da vam ljudi vjeruju, što je najvažnije. I čini mi se da je upravo povjerenje ta spona koja će vas uvijek držati među svima onima koji vas podržavamo, a bit će ih, sigurno sam, i sve veći broj.
Jeste zato što, opet s druge strane, ja nikad ne govorim, ja sam Josip, imam 74.000 ljudi na Instagramu. Ne, ja imam 74 imena i prezimena. Dakle, čovjeka koji stoji iza tog jednog znaka pratim te. Dakle, nisu to brojevi, to su ljudi sa sudbinama, ljudi sa životom, ljudi sa izazovima, ljudima s problemima. Ja želim pristupati tako tim ljudima. Meni su promocije prevažne jer ja na taj način upoznajem svoju publiku. I ja ne želim biti u nekom svom zamišljenom svijetu, ja sam neka zvijezda, ne prilazim i potpisat ću ti knjigu Tebi s ljubavlju i to je to. Želim da ti napišem posebnu posvetu, želim da te pogledam u oči i kažem hvala ti. Jer da tebe nema, ne bi bilo knjige, ne bi ja bio ovdje gdje jesam. Ti si odgovorna zato što ja imam takvi uspjeh. Ti još kraj tebe... Znači svaki pojedinac vam je posebno važan. Itekako važan i onda to ljudi prepoznaju. Meni ljudi poslije promocije šalju poruku. Ne mogu da vjerujem da si svaku osobu zagrlio, potpisao knjigu posebno i fotografirao se s njom kao to je posao. To je posao. Sjajno. Kada govorimo o emocijama, mislila sam to da vas pitam kasnije, ali nadovezat ćemo se na ovu priču. Nije bio lak vaš put do ove današnje, ne mogu reći slave, zapravo ne želim reći slave, jer vi ne pripadate tom tipu ljudi koji bi se time ponosio, nego vašeg uspjeha i sreće da dotaknete sva ta srca. Vaše djetinjstvo je na neki način bilo prožeto i teškim trenucima koje se odnose na odbacivanje od strane vršnjaka zbog vašeg opredjeljenja koje nije bilo tipično za sredinu u kojoj živite, a sigurna sam, nadam se da mi neće zamjeriti gledaoci u Crnoj Gori, da ste živjeli u našoj sredini da biste isto tako prošli. Definitivno, dakle, bilo koja sredina, možda jedino na Slovenija. Balkanu, možda jedino Slovenija jer je u Sloveniji ples je stvarno jedna posebna kategorija ljudi koji razumiju i spremni su ulagati toliko u ples. Da, ja sam još kao dijete sa 6 godina počeo plesati i već tada dobio etiketu koju i dan danas, evo 20 i kusur godina nakon toga nosim zato što su ljudi prišli mi nešto što meni ne pripada jer nije ok da muškarac pleše, jedino je ok da muškarac igra nogomet i to je jedino zašto nije ok? Opće prihvaćeno. Zašto živimo u takvim sredinama danas? Zato što i odgajamo takvu djecu, zato što namećemo takve standarde i zato što nam djeca moraju nositi plavo. Ne smiju nositi crveno jer za Boga kako ćemo obući crvenu jaknu, crvenu majicu, to je ne, šta će sredina druga reći. Ja sam naravno imao podršku svojih roditelja i zahvalan sam na cijeloj toj podršci, ali im nisam dijelio te svoje emocije koje sam proživljavao kao dijete u osnovnoj i srednjoj školi. Nijedan moj školski odmor nije prošao, a da me netko nije etiketirao dodatno, dobacio mi neku ružnu riječ, povrijedio me. Moj izlazak u Kiseljak, u grad je uvijek bio izazovan zato što sam se uvijek plašio hoće li me neko pogoditi flašom samo zato što plešem i što uživam u plesnom pokretu. I ja sam sve vrijeme mislio da sam ok s tim. Ja donosim diplome, odlazim na turnire, družim se sa ljudima koji su iz te sfere plesa, već u srednjoj školi postajem plesni trener, tražim način da pobjegnem od svega toga i odlazim u Sarajevo i mislim da me odlazak u Sarajevo zapravo i spasio. Ja da sam ostao u Kiseljaku, vjerovatno bi podigao ruku na sebe od silnog tog pritiska i hvala Bogu na prilici da odem i roditeljima naravno studirati u Sarajevo, tamo živjeti, veći je grad pa onda niste onako primijećeni koliko ste u nekim malim gradovima primijećeni. Događa se situacija da dječak uskraćuje sebi život 7. razred osnovne škole upravo zbog pritiska vršnjaka i mene taj događaj vraća na moje djetinjstvo, na moju školu. Ja tad pišem svoj prvi tekst koji poprima jedan veliki publicitet, mediji ga prenose na mom Facebook profilu, poprima neke nove ljude, dolaze mi zahtjevi za prijateljstvo od nepoznatih ljudi i to je meni negdje bio način, ok, želim pisati o nekim društveno odgovornim temama na drugačiji način, ne neka moja kritika, nego iznošenje emocija. Ljudi su to prepoznali, nagradili, onda je meni, ok, možda je vrijeme da krenem nešto dodatno pisati. Tako da negdje želim biti i na promocijama se trudim taj pozitivan primjer kako sam ja prigrlio svoju bol, kako sam prigrlio svoju tugu. Kako ste javno progovorili hrabro o tome. Nemamo često slučaj da čujemo, možda u ovim rubrikama poput vaše tajne,
otkrijemo da i drugi ljudi se bore sa nekim unutrašnjim nemirima i problemima i s teškim sjećanjima iz djetinjstva koje nosimo mi sami. Vi ste vrlo hrabro istupili i time ste dali primjer drugima da govore o tome. Jesam i mislim da bez obzira koliko pričam i dalje je premalo, jer se mi uhvatimo teme vršnjačkog nasilja samo kad se dogodi i pričamo o njoj 2-3 dana i nakon ta 2-3 dana ništa, sve ok, nastavljamo se baviti nekim drugim temama i možda smo malo glasniji kad se dogodi najgori slučaj, jel, kad ljudi sebi presude. A prestrašno je danas i koliko su opasne te društvene mreže. Situacija prije par dana u Hrvatskoj, u Splitu. 3 djevojke snimaju kako udaraju jednu djevojku i čak je jedna djevojka išla do te granice kao ja ću se javno ispričati ako dobijem 10.000 pratitelja. Dakle, koliko na lošim stvarima želimo stvarati publicitet i publiku i ostalo. Meni to nikad nije bio cilj. Ja želim samo da me jedan mali Josip koji u ovom trenutku sluša bude svjestan da ako sam ja mogao prigledati sve to i nadići sve te životne probleme i izazove, zašto ne bi još netko mogao? Ne smijemo samo čuvati to za sebe, moramo to dijeliti sa svojim prijateljima, sa svojim roditeljima, s nekim stručnjacima koji će nam na kraju pomoći da se super osjećamo. Osjećate li da ste pobijedili te nemire prošlosti? Osjećam da sam ih pobijedio, ne da sam ih pobijedio, nego sam im pokazao zube samo tako. Bravo. Zato što ja 26 godina još uvijek plešem. Možete misliti o meni što god želite, ne možete mi tu ljubav ali vi radite prema ono što plesu volite. ubiti. Da. Ja plešem i dalje, ima trenutaka kad se umorim od svega toga, ali ne da sam pobjedio, nego sam razvalio. Svaka čast. Hvala. Vrlo ste svestrana ličnost, bavite se mnogim hobijima koji su postali dio vašeg svakodnevnog života i ne znam što bih vas prije pitala kada su u pitanju vaše interesovanja, ali slušajući emisije u kojima ste gostovali, jedan interesantan događaj bih željela da podijelim sa našim gledaocima i da nam prenesete utiske o dolasku Pape Franje u Sarajevo 2015. godine kada ste vi bili voditelj tog programa. To nije tako mala i zanemarljiva činjenica, naprotiv. Voljela bih da nam objasnite kako je došlo do te saradnje i kakav je Papa Franjo. Pa ja sam radio u Centru za mlade koji je bio organizator tog događaja. Pred programa, dakle, na stadionu na Koševu gdje je bilo 70.000 ljudi i meni je već tadašnji šef rekao Josipe, možeš li voditi program? Rekao, mogu. A onda poslije toga imamo događaj u Centru za mlade gdje sam i radio. A kao ko će nam voditi taj događaj? Pa rekao, ja ću sve da vodim i ja ću Papu provesti kroz cijelodnevni taj susret u Sarajevu. Bilo je vrlo interesantno, bilo je vrlo uzbudljivo. Onako, kad znate, ja sam, kako ste i sami rekli, magistar zdravlja i ekologije. Dakle, moja djelatnost za koju sam se školovao i drugo što radim nisu uopće povezive, ali vjerojatno to plesno iskustvo, odnos s publikom, javni nastupi su mi dali dovoljno samopouzdanja da me nije bilo strah izaći pred 70.000 ljudi i poželjeti prvi dobrodošlicu Papi Franji. Bilo je izazovno više voditi ovaj program s mladima zato što je Papa kasnio nekih 45 minuta. Dakle, ja sam sa košuljice sve pročitao, ja više nemam nikakve informacije, ne znam šta da radim, njega nema. Imamo TV u dvorani gdje smo imali taj događaj. Pratim Papu kako se sad vozi prema Centru za mlade, prolazi neke tramvajske stanice, ja nabrajam te tramvajske stanice kao da je nekome ko nije iz Sarajeva prevažno kako se stanica zove. Onda u jednom momentu krenem da pjevam, da animiram svu tu mladež koja jeste tu. Shvatim, Josipe, jesi li normalan? Pjevaš, gledate milijardu ljudi. Dakle, to je događaj koji je bio popraćen u cijelom svijetu. Jesi li u intonaciji? Kako to izgleda? Zašto to radiš? Ja sam tad, naravno, Papa, mi te volimo, pa idemo sad skandiranje, da ga prizovemo da nam dođe što brže. I nakon tog susreta gdje god sam se pojavio, ljudi su prvo, Papa, mi te volimo, nemojte, molim vas. Ali poseban događaj je bio nakon toga. Ja sam godinu poslije dolaska Pape Franje u Sarajevo imao jedan susret sa mladima u Rimu. Imao priliku ponovno upoznati Papu i nama su u startu rekli vas je 200 tu, imamo premalo vremena, budite jako brzi, rukujte se, imate službene fotografe, nema potrebe da radite selfie s Papom i ostalo. To mi je vrlo interesantno vaša priča o tome. I djevojka iz Albanije je prva u redu i ona napravi selfie s Papom. I ja poludim.
Kako ona? Ako su rekli da ne pravite selfie, zašto si ti napravila selfie s papom? Ok, upalim telefon, već naštimam prednju kameru, očistim sve, stavim u džep, dođem do pape i govorim možemo li selfie? A ja sam kulturni, znači ona je samo izvadila telefon, uslikala se, ja ću pitat papu. Uhvatila papu nespremno. Tako je. Ja pitam možemo li selfie, govori meni papa ne bih baš da pravimo selfie, imat ćeš problem sa organizatorima, evo imamo fotografe, sve ok. Ja mu šaljem pozdrave iz Sarajeva, pričamo kako nam je bilo lijepo, kako je bilo emotivno. Rekao, dobro, mogu li barem zagrljati, da dobijem, evo ako ne mogu selfie, mogu li vas zagrljati, kao ma naravno. I sad smo se mi tu zagrlili i hvala, ja idem, a ja pričam na engleskom, on meni odgovara na talijanskom, ja sve savršeno razumijem, nemam pojma kako. I ja odlazim od njega, pozdravili smo se, vuče me papa za rukav i govori, oprosti, molim te još jednom što nismo napravili selfie. Znači, veliki papa Franjo Papa se izvinjava. Franjo Josipu jednom da kaže oprosti što nismo napravili selfie. I meni je to bio pokazatelj još jedan koliko je u svoj toj njegovoj veličini i svemu onome što radi jako ponizan, jako skroman. Toliko da je znao da jedan od njegovih vojnika ima rođendan taj dan i da mu je napravio iznenađenje da smo mu svi pjevali sretan rođendan. Čovjek je plakao, ne mogu da vjerujem da mi pred 200 ljudi iz cijelog svijeta Papa Franjo s mladima pjeva sretan rođendan. Meni je to savršena stvar jer evo današnji veliki poslodavci, veliki direktori ne znaju imena svojih djelatnika, kamoli kad im je rođendan. Tako da svi se mi trebamo ugledati na jednog takvog čovjeka. Veliko iskustvo za vas, sigurna sam. Apsolutno. I nama koji slušamo, ne vama koji ste to doživjeli. Interesantna je priča, vama sigurno nije laka i obilježila je veliki dio vašeg života o inspiraciji kada je u pitanju gromoglasni šapat, ali i cjelokupno vaše stvaralaštvo, pretpostavljam i buduće. Hoćete li nam ispričati ko je zaslužan za vašu inspiraciju? Pa najvećim dijelom je zaslužena žena koju sam ja volio i vjerojatno još uvijek potajno negdje volim. Možda ne u onoj količini koliko je to bilo prije par godina, dok je sve to bilo svježe i friško. Moja jedna od najboljih prijateljica u koju sam ja bio zaljubljen 10 godina. Nazvali smo kao nešto i pokušavali i razmišljali o svemu tome da uspijemo zajedno. Međutim, ona je bila uvijek uvjerena da ako nam to ne uspije, prekidamo i taj naš prijateljski odnos koji nam je prevažan u životu. Tako da se nije usudila i ja sam prihvatio tu činjenicu da ću kraj sebe imati ženu koju ću voljeti cijeli život, a koja će mi zapravo biti samo prijateljica. Onda se događa trenutak da ona mene zove na svoje vjenčanje i ja tek tad zapravo zaključujem u svojoj glavi cijelu tu priču. Ne možemo nas dvoje biti zajedno jer žena se udaje i u crkvi sam na njenom vjenčanju i vidi uzimaš ti njega, uzimaš ti nju i meni je to jasan pokazatelj Josipe završi priču, a pri tome svo vrijeme mene moji kući ohrabruju, posebno baka Ruže, vas dvoje ste suđeni jedno za drugo, vas dvoje ćete biti na kraju jedno s drugim. I taj trenutak njene svadbe je meni bio jasan pokazatelj, baba Ruže je nešto tu pogriješila, ne ide to kako treba. Nakon izvjesnog vremena ona postaje majka. Ja upoznajem to dijete, vrlo se emotivno vežem za to dijete, onako imamo nekih posebnih trenutaka, odlazimo zajedno na ljetovanje, vraćamo se. Ona je u međuvremenu, prije tog ljetovanja mene zvala da podijeli sa mnom kako se razvodi, zato što nije taj odnos onako kako je priželjkivala. Kako ste se u tom trenutku osjećali? Sam se vratila iz početka. Jer tamam u svojoj glavi kad sam shvatio i zaključio da je to, ima dijete, u braku je, Josipe, vrijeme da kreneš dalje, javlja mi kao ja se razvodim i ja se onda vraćam, možda je ipak baba Ruža bila u pravu, možda postoji neka sudbina između nas dvoje. Ništa se još uvijek između nas dvoje nije dogodilo, i dalje smo prijatelji, i dalje podržavamo jedno drugo. Ja joj govorim sad kako je ona glavna zvijezda tih mojih promocija, jer kad pričamo o njoj ljudi su daj reci nam njeno ime, kako izgledaš, šta i kako. Dolazi li ona na promocije? Dolazi na promocije i uvijek sve to pomno promatra i onako zna biti ponosna, naravno, kao vidiš, ovo sam ja rezultat svega ovoga. A onda mi kaže, izvini, uopće ne pišeš o meni. Ja sam žena sa zelenim očima, a ti pišeš o ženi sa plavim očima. Pa rekao, ne moram baš sve da otkrivam. Tako da, opet sam, prigrlio
neki svoj nedostatak u životu i o njemu najljepše progovorio, najljepše napisao i vjerojatno je to opet negdje meni izlječenje svega onoga što osjećam. Nadate li se srećnom kraju te priče? Pa da ti budem iskren, ne nadam se srećnom kraju, nadam se i mislim da je vrijeme da zaustavim tu priču, da joj stavim negdje stvarno točku i da dam priliku sebi i ljudima oko sebe za neke nove ljubavi, neke nove pobjede, jer predugo iščekujem nešto što očito se ne događa i mislim da je vrijeme da tu količinu ljubavi koju imam u sebi stvarno poklonim nekoj drugoj ženi i da sebe ostvarim i u nekom obiteljskom svijetu, smislu obožavam djecu i želim biti najbolji tata na svijetu, a moram definitivno krenuti ka tome da se ostvarim, tako da mi je ova promocija u Podgorici možda bila jedan od dodatnih alarma. Josipe, možda je vrijeme da završiš to sve. Hvala na iskrenosti što si podijelio sa nama tu vrstu intimne priče. Zaista cijenim to i nadam se da će tvoja lična priča imati srećan kraj. Vezano za ovu vrstu inspiracije. Ja vjerujem da hoće i u posljednjem tekstu u knjizi sam i napisao zapravo koliko sam izgubio sebe u svim tim traženjima, koliko nisam više ni izgubio samo sebe, izgubio sam prijatelja, izgubio nju koju sam cijeli život priželjkivao, vječito se tražio, nikad se nisam pronašao. I mislim da stvarno zaslužujem da ja budem dobro. Velika je žrtva podnijeti toliku količinu ljubavi, biti spreman, biti blizu nekoga samo kao prijatelj, iako vi u svojoj glavi imate 101 drugi scenarij vašeg odnosa, vaše ljubavi i svega ostalog. Da ona meni sad dođe i kaže ja bi se udala za tebe, ja bi oženio, daleko od toga. Dakle, stvarno ne bježim od takve odgovornosti, takve ljubavi, ali očito se te stvari ne događaju i onda ne želim da se ja nešto više potajno nadam. Vrijeme je opet da idemo dalje, da pokažemo koliko ljubavi drugi ljudi zaslužuju. Josipe, svjedoci smo da se gromoglasni šapat čuje jako glasno. Drago mi je zbog toga. Ali šta nakon njega? Šta nakon Oskara popularnosti i ovog dijela koje je vama donijelo, otvorilo vam i vrata budućnosti? Pa jeste, dakle, ja sam dao otkaz na poslu koji sam radio upravo zbog te prilike da budem s ljudima, da pišem, da stvaram i da negdje ostanem autentičan u onome što zapravo sam po sebi jesam. Pišemo i dalje. Moramo naglasiti da je Gromoglasni šapat je dobio svog pridruženog člana. Dakle, ja sam snimio i audio verziju knjige jer znam da veliki broj ljudi ne može prvo doći do primjerka knjige zato što su na nekim dalekim dijelovima svijeta, a onda s druge strane ljudi vole povezati moj glas sa tom emocijom dok izgovaram svoje tekstove i sad je trend snimati audio knjige, tako da opet pratimo i trendove. Počeo sam pisati novi roman. Roman bi trebao ugledati svjetlo dana do kraja ove godine. Želim dati sebi prostora da negdje izađem iz tih standardnih okvira kratkih priča kakve jesu u Gromoglasnom šapatu, tako da pišem roman. I dalje će biti vrlo emotivan i on sam po sebi zato što je glavni junak pisac koji je izgubio ženu, žena mu je preminula, ostala je dijete iza sebe zajedno s njim, tako da će tu biti nekih životnih izazova, problema, a ujedno dakle on kao pisac priprema svoju knjigu koju želi pokloniti svojoj preminuloj ženi. Tako da uz moj... Osjećam neku simboliku, ali... Zašto, pitam se. Otkud ti ideja da sve to povežeš, ali dakle opet će naravno biti velikim dijelom neka autobiografska u smislu iznošenja nekih mojih osjećaja i emocija. Naravno, hvala Bogu, žena je živa. Naravno, to se ne dovodi u pitanje. Da dovoditi to u pitanje, ali želim da moj roman ima taj dodatni dodatak koji će opet negdje ponuditi skroz nešto novo, nešto drugačije, nešto što do sad nijedan pisac sa svojim knjigama nije ponudio. Da uz jednu knjigu dobijete zapravo 2 knjige. Željno ćemo iščekivati novi roman. Josipe, mnogo hvala na gostovanju. Nadam se da smo bili dobri domaćini i vrata naše kuće otvorena su za vas uvijek kad god ste u prilici i kad ste u Podgorici. Hvala vama. Hvala vama na prilici. Ja sam uživao i uvijek je zadovoljstvo dijeliti ovakve stvari sa onima koji žive i vjeruju u riječi i u
stvaralaštvo, u kreativnost, tako da je bilo moje zadovoljstvo i jedva čekam neku novu promociju ili neki drugi povod da jesam ovdje i da donesemo malo radosti i emocije vašim gledateljima. Hvala još jednom. Uvaženi gledalci, podsjećam da je moj i vaš večerašnji gost bio Josip Milanović, a mi smo predstavljali gromoglasni Šapat. Hvala vam što ste ove večeri i vaše povjerenje poklonili televiziji TV7 i emisiji Književnost, istorija, mit. Do narednog gledanja, srdačan pozdrav od ekipe koja je realizovala. Prijetno večer.